Ka Vivo kala launch ya kini ki arti lagi pun rem dor jongka bat kide ru ki pun ki bala pau 6 hakal yang ke kamera jongki bat kita kide ka Vivo X300 Ultra bat ka Vivo X300 FE kane ka Ultra kade ka balong top model bat ka baderu ka barem tam nabaro ki pun jongki Vivo kane ka X300 FE pat lane pila ruban ong da ka Fun Edition ne ka Fashion Edition kane kan long ka bakam hapo na ki bakila dep launch na kane ka juk ka series na kane ka juk series menta la poi sya ka south liki model kila dep launch ka barangkong kane ka X300 FE ka bahapo na kita bat ka baar katuka X300 ka bakila dep launch hakine gi kendiat benai bala dep ka balai pat ka X300 Pro ka bakila launch ha ka juk ka por bat katuka X300 nangta ka basau pat kane ka X300 Ultra kane kan de kasin ka barangkong bakila launch ya kane ka Ultra model hapo India namar ya kane ka Ultra model mensua kim ju launch hapo India ki ju launch stang hapo China bat sya ki beki global market kane ka Ultra model jongki kade ka baklan bortam bat ka bala biang lut nadong sedong na kata ka daw ka dor jongkaru ka sedang nadu ka silang ripeu hajar bat la datit bondel lay bat kito ki fotografi kit jongka kan poi hadu arlak sipeu hajar ha kata ka dor tang ki baris pa kum ki businessman ki politicians ki balak ban afford ma ya kita namar kum yangi giri common ngimla ban pulut pisah hadu kata-kata ya kamar ka bakan salong updated hadin ka toganes nama tena kata ka daw ha kana video ngan batai company ya kana ka X300 FE ka badang don ki balak ban afford ya ka ka X300 Ultra pan lada bun ki ba request bangan batai tengala ban penmi video ya ka hadin habun lane ngala roban compare ya ka bat ka Xiaomi 17 Ultra ka baki dang yede ka juk ka kardan jongki andre ya menta ha kana video ngin ya kampit benia ya kana ka X300 FE tahaswa bangan sedang ngasih kuat ban penken mai pi bapin om ya klik ban ai ka like jong pi ka hype jong pi ban ya share ban ya comment bat ban subscribe bro lada pisngeu yo jementoy na kana ka channel hamba ngayu i ba pia like pia comment em ngasngeu yo motivation sikade ban nang yai penmi ki video kum kine ya pi ya hangne ngin sedang ban page no ya ki features jong kana pun bat ngin sedang syua ka design bat ka build jong ka design jong kana ka compare kendiat na ki design jong kita ki be pat ki handman jong ka mo ka to ka X300 bat ka X300 Ultra namar lada pipin ha ka to ka benta jong kita ki kamera modul jong ki kane ka compare mo na gitu ha gitu ki ada ka to ka balong circular ka to ka kamera modul jong ki kat bah kane ka long kum nema ka to ka kamera modul jong ka banang ta kane ka kam long compact ru lane ka kam read ru ka frame jong ka banang ta ka long rounded ru kitu ki snat na ki corner jong ka te kumba fiatip ba kane ka Vivo kumba ngaju tu teng ba kade ka ba kam fokus hakilang ki kamera kat bah ka performance pan ban le ka game ki IT ha ka to ka IQ ka bade ka sabran jong ka kum ka to ka IQ 15 tena kata ka daw PE ba ha kane ka Vivo ban pen khamba chuchu ya ka to ka kamera jong ka kila partnership rubat katoga company Zeiss kumba phiti ba kataga Zeiss kade ka company bachna ya kita ki specialized camera lens ta haki kamera jong kineru ki pedon kam bat ki optimize da ki camera lens jong kanega Zeiss na kataga da phi ya katoga branding jong ki ha katoga benta ka kamera jong ka ta haka build jong ka pat haka body bat ka frame jong ka ki snada ki metal lane ki aluminium bat haka bak jong ka pat ki snada ki glass haka thickness ne jing rben jong ka poi kumban nyau point khandai bat haka jing khia jong ka pat ka poi sispa khandai pelai gram haki ne jing theo te kana kapun kadang hap haki kerdan jong ki pun ki balong sting bat ki balong slim haki sim card ka support dagi dual nano sim card bat ka support ruya kataga e sim card haka IP rating ka support daga IP68 bat ka 69 kamut kala longka water resistance nangta haka durability kana kapun kala yo ruya kataga certification daga taga 5 star drop resistance kamut lada jia baka hap hapok ka height ka bagadang la banshan te kana mlele kana kapun te ban unlock bat ya kana kapun kila ada under display fingerprint daga taga ultrasonic sensor kumba phiti baka taga ultrasonic sensor kisai aitang haki pun rem dor namar ki kam long state bat ki kam long accurate ru te haka ne ru kila de hok hi ban ai daga ta namar kana kapun ru kala kam rem hi ka dor jongka ngan sapoi haka benta ka dor jongka ru sapet hadu bakut jong kana video te haki colors kana pun ka don lightly ka banangkong kata ka urban olive ka baar kata ka lilac purple ka balai pat kata ka noir blanc temen tapat ngini poi haka display jongka kajing he ka display jong kana pun ka long 3.5 inci ka kam long compact mo kana pun ka kam read bat kila ada ka 1.5K flat LTPO AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ru ka support nangta kata ka PWM dimming ru ka don ka SGS low blue light certified ru ka yo kita kide ki balak ban yada ya ki khmat lada page slim haka display jongka haka refresh rate pat ki ada ka 6 RPM Hz bat na ka daw bakila ada ka LTPO display na kata ka daw kana ka pun kala ban adap na do ka 1 Hz hadu 120 Hz ka refresh rate kata ken ka de ka advantage jong kini ki LTPO display namar ka jingla jongka ban adap ya ka refresh rate ka penduna pat ban kejit bateri lane ban lut kloy bateri na kata ka daw kini ki LTPO display kisai aitang haki pun rem dor haka brightness jongka pat kat plus pat nits kata ka HBM bat san hajar nits pat ka peak brightness jongka
Teh haki tu ki bezel jongkaru lana kita ki benta bayong ka to display jongkaru kila rit bha. Teh ban page media kala best bha kana ga display jongka. Tenang ta ban yada ya kana ga display jongka kila ada kata ga scotch sensation glass. Kana ga display jongka ta kala biang lut kam dan jing junasyo. Tementapan nyepo hau chipset. Chipset na processor kila kana ga pun kata da Snapdragon 8 Gen 5. Badla nanometer ka architecture kisnaya u. Une processor ta ulak long flagship processor laneu processor baklan bor. Han umde ubalong top model henry umlong shu ubapa. Kakerdan jong u ta ulak kenjok bad utu top model jong uba menin snem u Snapdragon 8 Elite. Une uju processor uba kila ikum hakato ka Motorola Signature ka OnePlus 15R ka IQ 15R badang don kiwe ru. Hakan tutu skor u kenjok lai million uya. Tekumba ngai thu nadu mene ba kana ga series kadai ka bakam bena haka kamera lane kam optimize ya ka kamera tena kata kada walada kila ai da no processor baklan boru kum haki games kum ka BGMI kana ga phone kadang support daga 90 fps kampat support daga 120 fps kadbah ka Call of Duty Mobile te kala support daga 120 fps haka BGMI te lada kimon ban unlock kila ban unlock lang baki update bahkan support hadu sispa RPU fps. Tenang taban penduna ya kehin hakana ke punru ki ay kataga VC cooling chamber daga 1000 sanspa mm2. Tementapan nginyepo haki software jongka. Hakana ke pun kila ada ke Android 16 bat uta Origin OS 6 UI jongka. Sans nem kin aya ke OS update lana ke Android update bat nyau snappat kin aya ke security update. Haki AI features ru kidon katukan teli kum kataga circle to search ka Google Gemini bat ki AI haka kamera jongka. Badang don rusak weki AI features hagana ke phone. Tementapat nginyepo haga RAM bat ka storage jongka. Kana ke phone kadon arjat ki RAM bat ki storage variant. Kabanangkong ki ada ka khat RGB ka RAM bat arspa san punru GB ka storage. Kaba arpat ka top variant ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage. Kejat RAM kila kana ke phone kata daga LPDDR5X Ultra bat kejat storage bat ki ada ka UFS 4.1. Kini kijat RAM bat kijat storage kide ki bat mai bat ki bastet bha. Tementapan ini po haka main kata ya ke kamera jongka ke bakila kam highlight. Haka naga pun ki ada ke 100 megapixel ke Zeiss primary camera. Bat kala support ru ya kataga OIS. Haka sensor kila ada ke Sony IMX 922. Uneu sensor udah top model sensor Henry umi pat nadu usnem arjar arpusau. Teh haki video kanaga primary camera jongka kalala ban shoot hadu 8K 30 fps. Bat haki 4K bat kalak ban shoot hadu 4K 120 fps. Bat lai tu bah haki pro video jongkaru ka support daga 4K 120 fps. Teh haki liang ki video ru kalak biang kanaga kamera jongka. Tenang ta haka to ke kamera ka ba arpat haka neru ki ada ke 100 megapixel kata ke Zeiss telephoto kamera. Haka sensor kila ada ke Sony IMX 882. Naka telefoto kamera la bansion ya kidur ba zoom ibala irangkat bat katakan nya pula mm ka focal length. Bat nalor kata la ruban zoom maximum da kata hyper zoom hadu 100x hakidur. Kat ba haki video ta la ban zoom maximum hadu 15x. Bat hakana ke pun ngaklit ban yatu bakal support ruya kataka extended external zoom lens. Kataka external zoom lens pila ban tit separate ban pendek hakana ke kamera jongka ban la ban zoom shushu kambun sya nakinegi normal zoom jongka. Te ban chon ya kidur portrait ru kana ke pun ka support bun teliki zoom option la negi focal length kum ka 23mm ka 35mm ka 50mm ka 85mm bat ka 100mm. Bat hakana ke pun ka don ru ya kataka night flash portrait. Kataka mut la ban penme ya ke flashlight jongka hakapor bachon ya kidur portrait hakapor men bat kan la ruban adjust hi ya ka flashlight katkum ka jingjit jongpi ya ka focal length kana ka option ru ka kamlong special namar kambun hi kipun kimdon ya kataka option bat nalor kata kana ka pun ka support ru ya kita ki portrait video kita ki portrait video kide gitu video ki ba fokus ya ubru katba ya ka background pat ki pen blur tenang ta hakato ka kamera ka balai pat ki aitang daga prime megapixel ka ultra wide kamera hakane te ki pentlot kendiat namar kim ko bakan yarengkat ka kerdan jongka bat katoka handman jongka ka X300 te haka front kamera jongka pat hakane ru ki ada ke 100 megapixel ka Zeiss kamera bat haki video ka support da ke 4K 60 fps ka kamera jongka ta klaim artetin kala biang handai kendiat ki penduna hakatoka ultra wide kamera jongka kila penduna kenang kumne namar bakim ko bakan yarengkat ka kerdan jongka bat katoka handman jongka ka X300 tementapan nyepo hau bateri jongka na pun ki ada 1000 sanspa mAh hau charger pat ki ada kendai P1 nangta kana pun ka support ruya kataga wireless charging daga 1000 watt bat nangta ka support ruya kataga reverse charging hau USB port te kidang ai beda ubarim kata da USB 2.0 lada ki ai da tu USB 3 tekan kambiang susu tementapan ngipet ya giwe features jongka kana pun kadon kumba kat prateli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 7 bluetooth ki ada bluetooth version 6 ka NFC ru kadon wire blaster udon haki mic ki ada ki artili ki mic bat haki speaker ru ki ada ki artili ki speaker
bat baro ki sensor ki badan kam ki download temen tapan ini poh kador jongka kador tra jongka na kapun ka sedang naduk kan nyiap kendai jar kendai spa kendai prape hajar kata ya gato ke base variant jongki ke kad RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage ka ba arpat ka poi prap kendai jar kendai spa kendai pe hajar kata ya gato ke top variant jongki ke kad RGB ka RAM bat san spa kad RGB ka storage bat ya kana kapun kindi nangkong haka kad sau trik jongune ubnai me bat kindi official tang naka flipkan teh bai pit ya kita gidor jongka teh oit kalak kamre mo kana kapun lada ka poi hap dengan rupeo bat kan nyop hajar ta kadang biang bat kitogi features jongka Handre haka to kador ta kalak kamrem kendian ya kana gajing kiu dor jong kini gipun mentagis ngiem ngimla ban le ru namar nang na sekmat kinang kiu dor susu ki dor jong gipun telada pisngau kot bor pila hi ban tiet haka to kador ru lada de le ba pe order haka por badon offer ta kila ban duna kendian haka to kador tra jong ki tementa ngatra lang ba kana video jenga kala ajim to ya pi ba pin singa tu ya ki features jong kana gapun bat pila nang ru ban decide lada de ba pi temu ban tiet ya ka tengen nyem haka we pat ke video jenga keblesibun